catch you, me say market to baby. Me say, me catch you say market to baby. Insonka. Say when who are, I told you. Me catch you say when who are, me will leave this app. I told you. Me catch you say I will delete my account and I will leave this app. So 2025 year end live year way. Now Ugusuti, yes, you are still alive. I told you I would delete my account and I will leave this app. I dared you. Make a true. Come and try me again. Now, one now sorry if you are Samado. Now, Sambeka so be kumibium. I want you to have the strength to get up from your dead. Says now, one now sorry. Na bekumi. Na sorry. Na bekumi. Ya na ya ba apweswa. I keep telling you people say, and you'll be an edibonature. I've said this thing over and over and over on TikTok. Say, and you'll be an edibonature. And then you'll be an obodia or the camera be seen in him. I told you people. One my ya nim dia boni yan fa camera see him. Who bodia yan fa camera see him. Who bodia yan bo be amanie. You don't let anybody know, you just do it. And you wait for the results. I told you. Wobetina ha obi di nasem na emfa mo ho a na mudi atem obi ya ade na emfa ho a na mudi atem. What is the air then hamo? Why are you people so fucking bitter? Then hamo, you people don't have a life. You don't have shit to do in your life. Na mo so na mo tumani esi obi so o any obi na otu weni sin so ode ho be che wo me Maame Saa say I've said it ma come on so many platforms so me otu weni si me so. Now, Dimi Bonnie, Ebra Menya Oshia, me Maka. I don't forgive. Me forgiveness, enemy dictionary mo. Enemy dictionary mo, me Christoni. So you people should get that nonsense out of the way. I am not a Christian. Minye Christoni. It's me forgiveness is not part of and come 10 commandments. No. Forgiveness and kahon. Chibia ebe woni Sylvia. I am so sorry no okwaduma because American time ni European time Maame Saa. Nti me na me bo Maame Saa man me say guy be say ni say. O say unim na wo so obekun waba have ma warning. So many times so obekun. Enti no dia na ekoso ana. E na Maame Saa be ka kire me say guy na be pe no. Nti wodi ni DM message ni na asefo a guy na choro no. I am Maame Saa ya wo say lady ya wo no ka say. Yeah. Okay. Yeah, guy ne tata ne so peno. Na wakache nso won peno ama wadidi na tem say ono nye emement no ba TikTok ne we say. Wadidi na tem. But guy ne still tata no so on train no behu ni na tefo. Enti omu mienu no omo call belt. Say why no behu hwan. And Maame Saa ka kire ne say so no said the oka wo life ni mo. Say ono 2025 enkosi awieye. No boy net ase a obe deleting account no on si TikTok biem na okofie nso a obekọ baby a ono onsom nyame ono osom bosom na bosom no osom na yeah oka kire guy no onsom nyame osom bosom na baby a bosom no osom na e wo bani eye nsuo enti okọ Ghana ye na no Ghana hey ora boy, I want to go me some boy. Ora. Okachi several times or no Bonifa free any ne 10 Abusia wo free for Maame Saa Abusia me mami ni aba ma musio kakra. Maame to me ba cho maninka sanwie wa odon so sai. Maame Saa wo free for NS. Oya Ghana ni me amini kro was ready to mean this cross sir. I know what kro be so over UK and also over US. Jesus Christ. Yeah. Okachi ni plain say or no say 2025 enko the wie now no boy no ti ase a. Was say the pekeke no. Was say the pekeke no. O say the pe no mo kun ye e ma boy ni na start say wa ben no beku Maame Saa to atwene. For what reason? Because I say Maame Saa didi na tem why disrespecting no say wa be pa oba no ba so mpel and dey ke wa amanfo bebre kum wo mu o no I am a guy ni say Maame Saa disrespecting no say wa be tena ho didi na tem Maame Saa say o be choro no na
onye we ya obedi watem obi oni maame saa wo app yi so bia obeka che obedi watem pa di wabusuafo ni obi atem se enye mfa wo nkwase asem emetrocho onye be menti odi na atem ena o se maame saa di na atem nti no obeku na to atwene guy we no wa ye no ho so ye komfo wa ben o ye no ho so ye komfo wa ben na twen na obehu ni omo twen na obehu ni bia ena maame saa so no mfa kam mesi ni so emebodua se de amanfo modua no no de o de be hye no oka kire no no lady no I think it's na mafraba no it's na mafraba na me wo hobima na me wo hobima o be tro me kwa say asante obi si ya mpeke na ebi ono so proof enti yes me mo be tro me kwa say one be tro guy no be tro me say obe frame me wo baabi enti me ready ya no na me de me delete fee so na me so nim baabi obi gina enti anani 3 days me go school. It's school mo class where ya pono na guys nekas oh nice guy ya we would that usher them na me dia me manhwa picture no kra so ahu enti o kan me sa ene no a esi we krom Asante peki Yvonne na Yvonne wo ho Yvonne request lady no that way no platform so dia we obaka na dia kire eti efi sa da no kra me nkwa ne platform so biem because ama fe wo a wosu bia no na ase obroke ne kra wahu wa ye ya ni wi na santi ni fa dodo send the boy ni wo ma me no na me so obetro me say obefre me wo baabi Queen Esther be requested we Queen Esther so obefre me wo chemu a na chese owura ne di ka kwa trete sister yi no na we trete maame saa so obeku na to atwene life no so e wa na me de me see nti me see ya no na wakọ me di emu wahu wakọ me di emu akọtro me so obefre me wo baabi na me se hwe e ya asem wo app yi de wo na nyina yie di a wo na nyina yie di a yivo kwa WhatsApp bra why you no echo okay yeah echo wo meba nice no oka kire no straight say okay 2025 nko ending no yen hwe de obewu challenges ba ho yeah ejomu mi no grid obeku no yonko me see oka kire ni straight say wo di agro say 2025 guy ne man 1 month guy ni di man 1 month o blocking no kra wa ma so ma say 1 month ne so na me nwu ya wo say 2025 ko ending na wo ti ase a me delete my account no na me wo so if you want to man fan ko lady ne platform so actually din komosa okwa Ghana say see a me ka kiro nje no me nim de ekoso obetro me so obefre me wo baabi na no obeka akoda ase o si me ko Ghana me ko Ghana akoda ase o ka kire no obetro go ni DM mommy I recording ni bi bo recording no na munti meba I queen bo oh Jesus me ka kire so bia so betimi a retrieve sa life na na de abekire ya bremo so what be pem dey na me dey aye no me yan is what be pem me say me impel wait does it have to result in this bitterness and anger and does it have to result in that I don't aye by force. Now that time I didn't know when we say, oh, Maame Saa no, is she single? Is she in a relationship? Is she married? When to me and ya memory be a chimiama. When to me and yan na yes investigation. When to me and yan yes investigation who say, oh, Maame Saa no, is she single? Is she in a relationship? When to me and ye. Say me no be wo ho. Say me no be ye den you. Ho den fa ho. Waka sa open me dey. I was by force na me pene so ma. Man pene so fu be kumi. Pena so be kumi. Who go jina so ya mo ho. So be kumi. O mo ka cho say jai ka. So be kumi. Me so me. Anu aboso ko jina Sylvia mo ho. Abuja for mo say. Lady ne so ko jina Sylvia mo ho. na ye nyina ye wo ho A relationship. When Queen, we were all there. We were there. Mama tie mommy mo wie. Say me no obi wo ho. Say me no obi ye den you. Ho den fa ho. Waka sa open me dey. I was by force na me pene so ma. Man pene so fu be kumi. Say na so be kumi. Who go jina so ya mo ho. So be kumi. O mo ka cho say jai ka. So be kumi. Me be put dia ku etu yasi. Me do be escape boat to approach.
And I believe. Me catch on 2025 and 2. That day, NS power. Mr. Catch on as a means ye. Means you be a patcho. I will not listen to anybody's apology. Dear Messi, the NS one wabo with you know. NS one ye. So me pa ne cho say yen twa asem ne so na bibia me pa ma me fa cho e pa ga eye bibia guy ne so ma me sa wa man to beku no ma me sa so no a che pa ni ne testament Na assembly si amanya na ne nakasa. Manya ma me sa nakasa. me ene ya na amanfo afra se de we ne send me se boy na wu But ene ya na me mu mientie. should go to Apple. That all say And I believe. Me catch on 2025 and 2. That day, NS power. Mr. Catch on as a means ye. Means you be a patcho. I will not listen to anybody's apology. Dear Messi me busa me no and no ana me. Mo mark and that day me catch you me say mark it to baby. Me say me catch you say mark it to baby. Insyonka. Say when who are I told you. Me catch you say when who are me will leave this app. I told you. Me catch you say I will delete my account and I will leave this app. So 2025 year end live a year away. Now Gusuti, yes, you are still alive. I told you I would delete my account and I will leave this app. I dared you. Make a trail. Come and try me again. Now, one thing. That's why if you are Samado. That's how Becca will be Kunibium. I want to no get any woo ye no. And a walk home. Again, no way no. And a lady I say we recently and na say bibi sa no yes yeah, no again about the casa say one yes yeah app so asante na da bia because obi aka no so yo na app na da hono no enye ize sa o come and try me again da bia be so life make a kire mo na so if you are Samado na sa Becca so be Kunibium. I want you to have the strength to get up from your dead. Now, who are they not sorry? Nabekumi. Not sorry. Nabekumi. Yeah, now you're back up. I keep telling you people say, and you'll be on the boniche. You see? Say, and you'll be on the boniche. And then you'll be on the bodia or the camera be seen in. I told you people. One my ya enim dia boni ya fa camera see enim. Who body ya camera see enim. Who body ya body ya man here. You don't let anybody know. You just do it, and you wait for the results. I told you. Obetina ha obi di na asem na efa mo ho a na mo di atem. Obi ya ade na efa ho a na mo di atem. What is ya there na hamo? Why are you people so fucking bitter? There na hamo. You people don't have a life. You don't have shit to do in your life. Na mo so mo tumani esi obi so. Or any obi na to anything so dey ho be che. Me ma me say. I've said it. My account on so many platforms so. Me utu anything so. Now di me boni. Ebra me nya ohia me maka. I don't forgive. Me forgiveness any me dictionary mo. Any me dictionary mo me nye Christoni. So you people should get that nonsense out of the way. I am not a Christian. Me Christoni. It me forgiveness is not part of and come 10 commandments no. Forgiveness and come home. Then I'm the no. Me nya ni what be me. Me say me impel. Wait, Maame Saa, is she single? Is she in a relationship? Wait to me anye. Say me no obi wo ho. Say me no obi ye den yo. E ho den fa ho. Wo aka sa open me ne dey. E wo say by force na me pene so ma. Yvonne. yeah Mommy, Yvonne yo. Chese Ernest Jemensem. Yvonne. Mommy, yes na wo I am pa. Say nua ba yi. Ye nua ba me na kodi ka kwaka so beku no. Gifting style hono gift afo. Honestly, And o mukukuku. me tia me ya. Mesmen sa woni ka manya stress. Ernest, I can't. I'll come off because the sound that me try ya say so be about muntem guy na ma ho with Ernest try ya pacho but boy no so you see there were about 3 guys yeah no more alive no so and I make and away
And a girl no say me nye Christo ni o. You see, she kept emphasizing. Up where you was no. And it's not everybody who is like you or like Obifu Fro. I'm shocked. Like me tia me ya o. And it's because yes, steps who organo. Me who post. Me who post no me yem shame because I say next time when I talk to you and I bibi no atro bi na say yes me do bone hey Ernest Sarkodie friend landlord Sarkodie yeah I know the situation way I know it and you far from us we were all there Asante me do mutumo kakra wa in the still na ekom hwe Asante de bia wo follow me no wo be hu me kasa me see social media ha se asem ba wo ye right se obeka bi but trust se wo ni di obi atem ye wo app yi so amanfo bebreti me di obi atem without no reason na de bia me kasa se wo di obi atem ne se nipa na anso wo so a wo so nipa koro anasa app ne so enyi ye nyina ne ye nipa e wo social media ha edi se wo wa na se wo ni wo nsum nyame na se wo nsum bosom a ese wo di obi a life ase a dia wo ye no na woni mo se efrempo ma me ntwa no na me emre bi ohun atwam na ga bi ba app yi so na ga bi ye 1 or 2 woni mo nkrofo pe ba me die mu pa so mo de me kɔ ba bi yo pe ba me die mu so mo de me kɔ ba bi e me bi mo frɛ me pa se omo Asante me se ebimu ayare dada mu a omo nye celebrate fonti ye nti wo mo nka mi do nyame na me ka kire wo ha ebimu yale dada mu ebimu awuwu omo nye famous kete nka bra pon me ye ne bone ka kete yes ka kete da bia me so me life wa afutu a me de ma me nwia mu a me ne mo wa me se obi a onim duabo enu obi a wonye o ma social media ha mebo wudua won so camblance wo so wonye hwe da bia futu a me de mamo e wo social media e wa se menkodi obi atam ane nka na kuma da bia me ka me se me wudi matam na se me ni suoko eso from a me ma social media e ma ye ade won matige na no mu asem me pesa mi si wa hu Asante my sister you are mama fa keto abi nso so mama kasa mati diabo wa hu diabo we diabo me ba ses me ba to we diabo o se me chao se me yo bibi yes mama kira wa de bi Asante we ye Christopher no wa hu ye Christopher no me lizi ameti he wa hu mi fie edu akwasida ye a ye wodan ya abosum simu a ye gu nsama no edu awukuda ye a ye ne ho adwuma so hu oba me yase be twro me ese obe frɛ me na ɔtwro ɔtwro gu me yase na me ma me kunu hwɛ na me se meye yi hu ati hwa na me de me delete me lizi me delete hwa ewiase wa hu obi ye koma asuro no ukoka obi na wonkan wa woye din a me sisuro mu yase na me ɔtwro saa de minimu ba bia na di o woda wachi me kwa ne platform so ye wo se wo ma ye di odi nkomo bia wa hwa wontimi ma otimi kasa pa ma wugina se a obubefu eti ɔtwro ne wa asibi mu no na lady start say ne bu afu ni ade na me wo so bi so wonti wo na afia wo se no ɔtwro me ye o se eti me see ye no guy ne na so no obeye sister yes me see ye no me call me call me di ye mu na me se ye de agya me ya twra mame enwa ya hwa na me dile me read we na me delete hwe ewiase wa hu anipa hu ye hu social media no ni ba bi gina pe ba bi gina because enye easy app na da wasa no hu ye mu bi ye na o sister social media na da wasa ye mu bi ye na nti uko bi platform so no wo ye bibi na emfa wo hu a boko because me see ya ni see no obejade to me prat me yina se mame e ma me read ya na me delete but we are see did was what them obetro o me ya se me obefra me baby but the otro was ya me cancel so na ya tell me also obefra me baby also obefra me kra o baby what there what's up baby me na befra me baby me edu awukuda ya me edu awukuda ya me ma me ho kwan me egu nsama me
Mimi a wukudaya dra mi krom kwa wabitifi. Edra wukudaya mimi fie mfimfini dua si ho. Edra na adwa yo obi a wabɔ naked wo twa dua ho hia na adwo. Wo ba dan wa frɛ me, wo ba frɛ me sa menya obone. Menya obone naked no de nam ho. Odi ma ya 24/7. You see? Social Ashanti, media when you na so nye see easy. me, yo, Wo I'm pese really ohu having a bibi headache. abe hu bibi. Wa hu na obi ayi anka. Aliamunyina mumfanya, kona Asante. Mimi se mama Ashanti nya le wote na me Ashanti le de mama ayi nkyerɛ me bibi pa me mesi yare sesi ahwɛ Mimi wa hu ade a Asante. me de afi me ho fo ne Abushafo sɛ mo ma me me nka nkɔ bibi bi ketewa platform bi. mo so bo nkɔ one yi after the obi other na me de me pa ai me Ma me me yare nka nkɔ bi bibi ketewa platform bi so so. nkɔ yi obi enti wo so asua saa de we na fa yɛ adesua pa na na nka me firi wo kwa nka lady nka me nkɔpa na chokra wo yo sa efiri obi so a na ɛba Asante. The idea ne koye ye ne say. Da no. Enya baako o. Me pa chew Emma. Yen ye kra no. Ni ye mu hyehye yen Maame Saa wo boy ne side. anti na mo Enti suro chew se kada ayi bra ne wo bibi ayi obeku ta Maame akode wo Saa. bibi obeku na mpa Yes. Because in sama Maame oh Saa ekeka kire no ni we say no. Na ye feel say Maame Saa ebia oko too much odi na tem dodo. Enti no ni ye pagai ni mom chew say Maame Saa mo onja di edi ayi sa akode atem too much oh yeah na mo because suro na se obeye guy ne bibi sa akɔdeɛ no bɛkɔ akɔku Maame Saa. Enti no yɛpa ne kyɛwa sɛ enko onja by guy no ɛna na ekura asɛm ni mu sɛ ɔma ne 1 month obeku no ɛna Maame Saa ka hey kyerɛ no sɛ what's okay obi go me phone so yeah 1 month no me the amount sɛ 1 month ni twam na sɛ mimi nwu ya sɛ 2025 kɔ awie yɛ na wote ase a me delete my account no me ma ha bi me mfa nkyɛ wo da Maame eh Saa kan sa asɛm no me mfa nkyɛ wo na da just me de stand wobɛsɛ the ne ko ahye de ko ne hye lady no yeah because now or the fake account tie in baby obeko bia no na the ko no wakɔ wɔ no wo meku ato atwene na kyese baby obeko bia no na guy ni didi na echi so obeku na ato atwene enti Maame Saa jai baby akɔ na ye hɔ nko ano hɔ na Sylvia hɔ nko ano ayi ba ko no for nkɔ baby idea a yeah enti me or yes adie no for for almost a month oh yes adie no and Maame Saa ka kyerɛ me da o yeah o ka kyerɛ me sɛ me my friend na boy we 2025 Was me am picking no one request here why? yeah o ka say my friend na 2025 ne kwa awie ye na akwa awie oti ase a me free TikTok na me kofie akoda na ase o ka ye and this guy no Maame Saa wo fie ansa na guy yi wo etu akwada ase any say wakoda ase dia obeba be life abeka o anya ka na ye wo kai say etie bi mo wu ko ba bie ma wo be ba be try me yeah bie no yeah yeah eh Maame Saa yeah yeah as adia me person na me wo can so say fe le app na wo we so so fe Ma meba. Asante we no e ma ne nya wonwanwa me si ye wo ebi mo. Omde Maame wo Saa si so wo mo ti fe social media ha. yeah Wo mu di atam, e di ema atam, e ma ne kokwa ema wo fi se tumi ni baabi. Na emra ne beso. E se sa akwade wo so ode be gay Maame Saa se obeya ma amanfo de ne be ye example. Ele okay se du hono no. Ana waka no ye wo mema bi wa ya obi anya eh wo na ho Maame hwe Saa ba bi ona ọsọ me de mutimi wona mo ti atam na ọmụ oh, okay. nyina On adị the na offense, nkwa you so ba also bosom. No, ọmụ or the Nihua Koja or Benin. Okay. nyina I say obi me adị the na Nihua nkwa Koja or so ba Benin. obi Yeah. adị na nkwa so ba this is just the beginning Yeah. eye beginning obi adị eba ene de ma ye di ama me krambo no che say eh sa akwade asante na ka se me wonim say na ni 3 days ya me hu no ye di twase ni twam obi wo ho no Aye. wo hu wada da enso otimi di wase nyina di watam I bet now I say who check. da No. enso Yeah. timi de wase nyina di watam mesi social media ha ye timi di matam abra obi wo kra wo hu me personal da mesi Maame Saa de to aso nso ye de e ba screen record for momfa de Yeah. to aso e ba de e be to aso sa e ba de Maame Saa be ka ye no yenso e ba be gina ha yenso aka ye de na Amen. mama wo betumi akwa BBC asa be gina ha be ka asante social media de ye di matam wo di asante wo di abuboba
Yeah. There yani say obi a wonhu obi a wonhu wo ho da. Obi a woyɛ da. Me say asante se me wudi matana se mbe so so a wo de nyame ase. Se ma me so so a wo fa won saguti. Wudi ekoso ande di atam no ne ko. Social media ha obi wo ho ma won kan wonye wo hye enso e be di atam ama just what one na se wo screen Resa o ka se obi atro me aba ma yi mu so ope lady ne number ama ne de number. yes and little thing and little thing then the page you atam on social media me pen number and little thing they do atam abuja bo me fanche obi ametro me so make me abusa na se obe page ne number ma no and na se fan number ma man for ne number there Maame Saa number there me o friend kura wo mfa ye de ma wa o pa wo ye life akoso oh Debbie my mama fan number yeah o ye life akoso but one thing about Maame Saa ne say oh no I work alone enti I don't know say obechire obi ana say we say onye we say na me do coding as for I work alone enti no pa o ye life akoso na de wo wo no koka kire no because entokwa bebre ko so ma waka nsem bebre guy we tata ni cheye pa wo tata me dia me pese me kan say so obi nye wo bone obi nye wo hwe obi enka wo ho asem bone na wo de atro ebeto no so de Maame Saa ebeta Sylvia chi no obi de intro to Sylvia so e kan nsem bebre and then Maame Saa be pie ho yes me ye timi intro ye di matem ya ye mi asante me wo ho no kunima me mebo dua me ye ni say no me mpe etitem bia de me ka che girls ne say no mo de munjai ye ndi na tembi munjai entitem bia Sylvia say de nipa ne de ye Sylvia me na makura Sylvia koya so obebo dua say Sylvia wa ha obeba beka me na me kura Sylvia mu pa ni chew say dua bo no wa bo dua ku mu nipa wie na nsan yo Baby, Maame Saa de enye duabo. Enye duabo. Ono de wa bonu ho ban. Enti no me wu na guy na wu na bi ono so try so be kwa koye ni bibi na ate afa no so. Maame Saa kai o se ono wa bonu ho ban. Ene wa fre o ma bo ma ma ne. Duabo a wo so ono wo magina obi a onim sunsu wo magina social media emodua. O je sabo recording ni bi. yes for my say no cry ubodua ni kwan to bi hu se ubodua I don't know be na social media so ubodua nya adwuma yeah social media bodua ya no mo ya mesere nya adwuma sa nya sa na dia voice sister me so me mo wudi kwa me mo wudi ni watam da me bo wudi a wo na ya wo na wudi aya me no na ya me ba ayi NSM gofo bisa Maame Saa ayi ne no so me di wo bone ne Maame Saa number don't even number ne handle Maame Saa TikTok de Maame Saa pe na o search na be hu ni picture no Maame Saa picture no o shata dey red bi na da so I think Maame hwe Maame Ashanti dia o se ni pesua ni se uti wiase ade wani hu ye menko ka na menu obi ni sa ni ye men ko di adam funu me da si ya she ade hu ye menka no kata wani chantro sa no echi nka ho SAA pe men kata wani enchantro ntu nipa bi so obi wo honoma onfa nche wo da obi wo honoma obeku ato akyenya bo wo dam hwe enyo obia na odidi na tam ode be che wo mo enkofo bi ni na social media so de omuhu ye kro mo se o mahu yeah de omuhu ye kro se wahu de oti ye kro se wati because e bia de ye di na tam ye na damfo ntinu abegina mu no aka ye me ya pass ako wie say because me try SMS your me cry sa girl this one catch up me pa chew ma de so enwa eye wanwa ewo yi ho me pa brother yi ewu pa Sarkodie no 2 days obedidi matem Ashanti mo ko ye no meba when ya wanwa meba ni wenye me wanwa me go mba meba so mo ko ye no na wawu asedem 2 days ama wasase kwampo no ewu 2 days no yeah hey
Obedi matem, Semetai Manachi, Odi Matempa by my one still me patch so much. Wamana hompo. Yeah. Wamana nyaliana ho. Wamana fashion. I do any powerful parade. Hey, Maame Saa. Ashanti, I don't know your one was Yeah. I don't know your one was Ashanti, mama na no ya o. E mama ni anu mo wa mo anu yo. Wo da Ashanti wo da wo ye ni watama ne nko me. Ashanti, no bia na wo ye ni bibia obe jai wo. And oh yeah, Sabi. O ba na wo hu da no eno na ode beba bi di watem say e bi credit bi ka say wo ne na ye phone set de unsa wo twe e na wo twa ye say e na wo twa ti say di bia to me so me dey say me lesbian po Imagine my friend mama me kwa ma ka bia kire me nya wo nko a me kwa ma ka bia kire me wo se me e say kwa do mo se me na eso ya lesbian. Hey, and imagine time move far there and chain and mukoyo mu bibia kebe no mo. Yeah. Almost a me lesbian partner. Ma mutiti social media to and tron na mutiti no bia no dia dia che. Em said Sylvia ba ono na see on the platforms into betimi afa. Wa baba mama. Sylvia requesting abra. Yeah. Is this that? No mu dia danti. Me Ashanti. Share me madam fu bia minim no. Sylvia. So woni hey susuma ni nyo wanwa me nuaba na so me hu video ni wanwa because susuma ni nyo wanwa you came here to have fun na me dey say dey see baby yeah Besin yankwe mami wa kwa he mami eso platform o ni esi lady ya mami amesa no won so fe na guy we wo hu na wa be hu na me ne Maame Saa no wo hu guy we wo ka hu bi otimi o hu se ma so life na ya me nko ana mete ho a no wa be fro wo me se Maame Saa me ku no afi woni first time oba me ye mo she me because na me guy Ena me kwa de na me manje ndi se bi kura wo de aduro ne beku na me gidi sa anwekwa na wakohia ne wakoku no enti me ye madwe se Maame Saa kura me nka nche no se guy we aba ho abeye ni se enti Maame Saa kwa man kan nche no baby enipa oba platform no so ebe kan asem no mo obi na screen recording ye na ode Maame Saa se guy we isi obeku wo Sylvia platform so na Sylvia na defend o ena Maame Saa ba mo no se Sylvia nti say na esi no anka nche na se maame me de minim so ntimi nya wo hwe na me mpese ebeye ntokwa na se me beka chewa obehu na yasa betena na ebeka ho asem na ye ntokwa na obi abeka se ye de yesi ha na ye ko nti na manka ncho ba me kame cho se guy we minim no me de me kamu be di matem se wawu a enye me ya me se wawu enye me ya ma guy we pa de be di nipa no me so me so like me obi a me sa tam ye di matem amani abre guy we be ka kire me se enipa na wo di matem no ma me hwa na mani ni bi na nipa ne na gina baabi ye obi a wo di matem onhu me twe down so wo hu me twe o di matem na guy we je na chi be wone me se guy no na gina baabi ye na odi matama ma menini bi menka ma no ntunya sa adwuma omu de bedi me wo so life anu aba Maame Saa no mekuno hwe de bia mo won ne nkrofo se mo beku omu a ya mo hwe ye because anya wo nko na wo bibi wo ho obi wo ha wo nkwaduro so wo nko baabi a na nam no enam se nsem a wo ka na enya no krenti no me ka me kyo se de obeka fa wo bia ebebam se ne ema mu amenya wadwen se emmam che ebebam mu amote a na mahu obi twe o na mayete yo amri nyina na waka ne savior me se mana mahu ne twe na wa robo ne twa kire me na wa yese wo soso nipa woni ni relationship bia na mote wona mu di ata me se ne wote wona wu didi wo wa hoden wo hu sisi wo so nti wo fo se evangelist me ba so mo amubusa se ho na ewo ye brother ye o wase yi o was Sarkodie ase se minim se mu hu na bra ya wo se no mu hu ni ye fane to ono wa no to focus here me de se o hu ya
ongu because me come to say amania mahunu platform amania mahunu platform is amania mahunu platform is so TikTok mema bi wa o ma no ya utimi di obat ma bra wanye ohwe ena wo wia so be say kuno etu ni made ye wo hwe a se wo hwe a ohun yes sister ne ye fat say ahwe ya de bra na ka no bedi ne bone ya mpento no ne be fast ku no asante mamenka asemncho hwe mamenka asemncho guy we said no oye Maame Saa no so no na di kan akoye Maame Saa bibi kra ebenya no because na Maame Saa anye ne hwe wakope no no so wo mpew na wakope obi no so wo mpew a atemdidie be na wom udi na temo na obekunu na obekunu aden obi Evangel na esi Maame Saa o US ana ye nwa ba ma yinso wo hefa Holland Amsterdam minim baby Holland Amsterdam yeah obesi ada wali ama na ye o ma twa minim baby but na oba subia na atemu no obedie ena me guy we hwe na ye oye no ho se wa ben no wahu minim se ewuo so se timi fo obi a wa ben oba a oye no se wa ben no wonuro na enche Maame Saa mante pepe 1 month pe na me hwe me hu yie me se nyame wotumi sa guy we me se ni wo se wawu ampa ni wo nya se ampa ma me wawu Tede wa be hunehuna me pa wo me platforms on afi du be na wonim say asema enwanwa ne say and then 3 days me live wo be gina so won say wono no a gift tent no ba ya no fly we ni mu no gina so na me ma mpai no ma mfre no na me ne eti na me eno me sorry ya me ye na me say anya no na eno achi ya na me hu bra yi yes wo wa da dem 2 days so 2 days wanya ne nyapie o wanya ne nyapie yes o tu afri baby o no to o se o twe niema na yes o se wa bre enu na o de ewe o wa bre ebi mu su pneumonia ebia ye heart attack enu de se no na betimi afa o akwa bra and give you any warning ti ebia ye heart attack me kun because ono ho no se Debbie sister ne so ono a lady na ye ka na se no se Maame Saa wa so ono a sister Maame Saa so na ye ne sa no no Ghana kura tie Maame tie Maame wo de tie Maame tie ebia na wo ntie hwe de na me de aye no enu ya na esi me ya ne wa be pe me se me mpel wait does it have to result in this bitterness and anger and does it have to result in that I don't know aye by force now the time I didn't know when be say oh Maame Saa no is she single is she in a relationship is she married when to me nya remember ni bi ejimiama when to me nya nsa na yes I investigate Mr. Walker says she's talking out of pain so pain is how when you move yeah when to me nya nsa yes I investigation who say oh Maame Saa no is she single is she in a relationship when to me anya say me knew obi wo ho say me knew obi ye den yo e ho den fa ho waka sa open me dey e was by force na me pene so ma man pene so nfu be kumi say na nfu be kumi uko gina so via mo ho nfu be kumi o mo ka che say jai kan nfu be kumi Sylvia won so abo within na say ampa me na no de bia wo de won ne bre me oba o se Sylvia wo Maame Saa no mekuno Sylvia wo Maame Saa me na de onim o ma what time Maame Saa ho wo sha Maame Saa ni ho a na me Maame Saa si for ma na wa ba Maame wo ho si for ma na wa ba Maame Saa ni ho a na wa ba wo Sylvia Maame Saa no mekuno wo gina hefu happy ya no wo hwe enu ti na Maame Saa ebo midin no Maame Saa nkasa de wa metu no face to face wo ho Maame Saa ni wa no de one na bre me waka sa open me dey I was by force na me pene so ma man pene so nfu be kumi say na nfu be kumi uko gina so via mo ho nfu be kumi o mo ka che say jai kan nfu be kumi me saw me live I gave you a date me say when kumi back mo ka che say that say woni next mo mo ka say wonyan no me say guy we na me pa ne chew say me sraw Maame Saa nya wo hwe enti die pa bone be pa na Maame Saa ye wa wo de wo se wo man 1 month wo beku no wo se a me de meku no na wo nim me na wo won ne me ewu onye nipa ba ko na ewu o se wawu I save your Maame ka sa asem we mu a obi edi obi atam na ye mo de na mu gina comment section na se
Must more fire. Abre nipa kro no kwa wo musa se ade nipa wo ya wo di sister ya temi wo ya wo di wo ya ta wa ya ne dai enso ni nyina mu musa o na mu tese mu de bita na mu mani vim no wo yire ne ho mu nyina no eka leader na ebeka mu nso yeah ebeka mu nso so obi ya no be put ya ko to yase me do be escape go to happen so me live I gave you a date me say when kumi ko na so ya mo ho so be kumi o mo ka che say jai kan so be kumi me so me live I gave you a date me say when kumi by this day me put ya ko to yase me do be escape go to happen so and na be mo me ka che say 2025 and to that day NS power me say ka che NS me mean obi apacho. I will not listen to anybody's apology. Dear Messi me buse me no and no ana me ye. Mo mark and that day me catch me say mark it to baby. Me say me catch us say mark it to baby in Shonka. Say when who are I told you. Me catch us say when who are me will leave this app. I told you. Me catch us say I will delete my account and I will leave this app. So 2025 year and the live a year away. Now Gusuti, yes, you are still alive. I told you I would delete my account and I will leave this up. I dared you. Make a trail. Come and try me again. Now, one thing. That's what if you are some ado. Now, some bekas will be cool. So, physical money, and put me to rock to say. So, me send Yama in a minute in Sabakandria, and then one half friend. Yeah, Ebushanfo, we didn't did an akuma patchlewa one. They recommended tap send that mama. And that's how for also for baby. Now, Yabasa, our rating so yeah. Our year A1 into a piano do tap send. That also is a for tap. You're going to do what Amansan. You're going to do what Gala for say. You are going to near this coffee in here. May and friend for the VR, you tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one. Tap, and one in a piano.